Vsa čas mojim fantom. Prišli smo mar, da se čim bolj dobro izkažemo, da nismo pač, da dobro delamo in celo smo povedali, ker fanti so dali so od sebe blizu v Krči, čim je sledil prvi koš, še ko so vse sprostili in enostavno lepa predstava, zahvalil bi se našim navijačem, mislim, da bi bila dvorana prazna brez njih in v začetku smo se morda malo ustrašili, so povedali takoj 10:0, kasneje smo pa postavili ritem in odigrali tako, kot znamo, vendar so Krka pokazala svoje kvalitete in izkušnje in zaslužili visoko slavili. Občinstvo naše, vsaka čast občinstvu, ki nas je prišla spodbujati v tako velikem številu in so nam pomagali k tako velikem uspehu. Pokal je tekmovanje, kjer je vedno slabše ekipe na papirju prva presenečenja. Mi smo se tega zavedali. Postopek tekmi brez vsakršnega podcevanja, maksimalno motivirano. In mislim, da smo uveljavili svojo kvaliteto in zasluženo znanje. Pa mislim da je utakmica bila prava, iako su oni treća liga, postoji razlika u kvalitetu, ali imali su veliku podršku svoje publike i mislim da je ambijent bio pravi sportski. Ništa, i mislim da je sigurno ambijentu doprinio igranje Matija Smodiša, jer većina ovih momaka ga je i mi ovdje gledali na televiziji posljednjih 10 godina, tako da su sigurno imali motiv da odigraju što bolje. Možda je ta prva četvrtina, da kažem polovreme, bilo izjednačeno, onda smo digli malo gas i zasluženo pobedili.